yaroi, social media da ngangona yaroi. Ai isama displaced person lagi ba mapun kuri uta yawoi. Bharatiya Janata Party committee kuni bakna mai da district ki presence singa awaba tarba singa pibam to komatin ai koi best level da sarkar na piba ki matakta Bharatiya Janata Party na Assam Tripura tongan na sarkar party state sindagi change sak na chingba phijor na chingba laura kala koi tata kaura kala ai koi na pangba ya ba ai koi party side ai koi pange hot ai aramba political party na thabak togi han se debate ka loina activities of slide ka kaphoga competition tausi ya jana ai Indian National Congress ma je koi challenge ba party kuni ma kai na si challenge tau dege Pur haifu state amal leiraga masidai sida furup kinamada aigi lam magi lam adugi lam in tawre sek megi tang ahum 2023 dagi hauba ma akoina ubo phangkre furup ki maming da Manipur bu thugai ba haibisi fong na sa fong liba posting asai gi buffer zone na khaidura isine hairi ba zone sida citizen amana changba yai ya den thingai se article 19 against the freedom of movement na kaide ine changba ya de se han khangda bro lan taw se khangda bro kai ngang su tai ba ina kok te accept taw ba kang bu ne ba masana ya jare ba changba ya de question taw ba gi mahut kaido ba gi changba ya roi doino koi thugai bam chang ai jare akhon dum yara leisi karigino MP mana magi kendra manung da yeng ba changjan ge da yadri se India history da thokra rise state ki security forces and legitimate forces singsina masi encourage to bom thokti noina khulai khomgale noina sanitize tawre hai se tawdi hai ta ina tra du de moina du arga de state na madai du de support option baga chap manare civilian changadi khudong thini na civilian chananda bana te ba atopa community di changhal le ba official atopa MP ka su sat khreba gari to ga gi mamang da hai sahi ani ji manung da journalist ka am su changi ba communal basis ta changba ya de na thinga is kari gi no sine ba aduna kangbu amna lan tawe khangda bra kai na karem ka thai na ngang su thing nei ko moi du na hai na ka no tai nu uri di nungyo we wan thuk ni ngang ai do kari no moi masana ya jari ne chi akoi changba ya da ma phom ni ke dok changui no MP do ga ina politicize to ge to race 9 Assam rifle gi leiramba moi ge unit tu na numitu da khajal namba poto moi no hojik law thokpasunate official document da leibusunate very keto khinjalaga numitu dagi changba ya de na jangalam do khoina naturalize option gare normalize option gare legitimize option gare bas adu ga sidai ja shanti hanjal le hari kadai degi hanjal le no buffer zone le ke do kamaina hari no thamoi segmam change hai gi na hai ro dana there is a buffer zone and we request our honorable MP not to enter because you are a Maitai hai gi gan officially hai bi usinai nai adu sumai hai wi aroi India ki constitution makha da hai ro ya wan te MP mabu magi community ki identity ki yumfam da chang ya ya den thingai ji karam ba India ki law da yaw ge noina khulai khomgale noina sanitize tawre hai se tawdi hai ta ina tra du de moina du arga de miyam na masi kaw da ba phai akoi puno na bina ba ma changi yaroi social media da ngangona yaroi ai isama displaced person lagi ba mapun kuri uta yawoi Bharatiya Janata Party committee kuni bakna mai da district ki presence singa awaba tarba singa pibam to komatin ai koi best level da sarkar na piba ki matakta Bharatiya Janata Party na Assam Tripura tongan na sarkar party state sindagi change sak na chingba phijor na chingba laura kala koi tata kaura kala ai koi na pangba ya ba ai koi party side ai koi pange hot ai aramba political party na thabak togi han se debate ka loina activities of slide ka kaphoga competition tausi ya jana ai Indian National Congress ma je koi challenge ba party kuni ma kai na si challenge tau dege nahan ining thauga bani chat pani kaurak padagi ado amna inin home so am serious wena hek yogi banu mitu su nungang baro makhai ba pung tara ma thoi na baro pung am tare ado nabi next day su amukung ahum kami trauma dai na mari makhai da bu pung ani adi amna I gi lehori ba I fries loina phajana ahan ban mitu da tawre yamna burning ori ba sidai da ban tawri ba adagi IDP singi buji phawba da settle da ukri ba highway hangri ba adagi movement da free oi ba khoti ba mayam se loina price of ga mayam serious oina one by one
community atopa community sing su kau dana wari yang kana sa ba ki process tawraga leibiram mana su hujik su makha chatha hori ado aina koina han salam dai da haiba maina khegi issue si khara tricky way crucial in a sense community rom da puthokra mina ngang ba sak pada kaido pada mi gi thamoi na da ba sok mayam lai ba du na ina koina na da hujik su oni ba Union Home Minister na appeal tawrai si santi aduga tawba ya ba Manipur gi sok tana ba makhala ma da Manipur gi apun magi sakam sok tana ba laireba indigenous population sing leminari ba jati puna maksi ama ta sok tana bi lambi do fajana tawrakane aduni yaringe santi maintain tawno ba haidana appeal tawrai madugi appeal doi mayam gi kuthang da media gi sinlaw gi kuthang da mayam du tawjari ado ikoin tawgada ba thabak khra ikoina ground work khra aikoi da su ikoina hana kanjab su lai sinebiro ko su le madu ai huji hairoi ge akoi tamna lairiba civil society mayam punam adagi honorable elected members sing adagi imai ben sangstan naharol punamak koi satra sing leader troga koi thanar ga once for all Manipur gi solution dama ta hongna bi khongjang du koi tamna hore aduna madu dai da praja mayam na yam santi leina violent jaugana yam democratic oiba mawong da akoi sangjan minasi aduga hanba leitana bharat sarkar gi firepti yam clear ni Manipur gi huji hairi ba pose anu yam amat kai hande bida bhajana Manipur gi amat sokta bida kari mat sohol loi have gi assurance bhajana koi da people lai hana dai so piro gele aduna amuka hanai Manipur mayam da ina hajaning bi koi khara santi leina democratic oiba keno da ingno satharaga tawgada ba thabak rom da koi mai wonchen minasi koi thabak hana dai su toroga lai hujik su koi tawnana ba tawri adagi koi athuba prajamiyam na pamiba koi gi popular government ma lingwi na bagi hai bu su phajana price or adama su no koi na su hena pami madu situation nu yena ga thuna khana ga ni haidana ba illegal immigrant gi mata na illegal immigrant gi mata na ina governor da piba copy do adu mangon da home minister da direct address so bani adu ga keno da su ama governor da su piba ni adu home minister gi da ingarang direct pira me maru ina keno gi do 30 days pira pudo moina illegal immigrants Bangladesh ni Myanmar gi 30 days pira pudo ai koina madu matam kitang sangtok pi maram ni hana da gi khoi siam chronic oina la khoni na matam kitang sangtok pi na ma yam sympathetically yene na hayo we thank you लोग जो उतरे कम था क्या नहीं भी मजा तो ये मत के अरे एमबी फान तो हम तो भी बना कमेंट हम तो मोचम तो लोग जो उतरे के है भी रखे हो हाँ India haiba secular democratic republic ta jati gi maming da furu ki maming da division to ba ya da ba amusung citizen amusung magi communal magi adugi ideology na guide tawraga magi identity da yumfam ga nang adu changba yai nang maitai orde du chang ya de adagi nang na tamil orde du changba yari ya de na sabai ga buffer zone khaira is legally sanction chu to na ta ba laiti chu hairaga Manipur thugai na basilak pasigi khaibung taraga Manipur thugai base implicitly akhoi se naturalized option raba akhoi gi normalize haitar English aigana legitimize and normalize haitar
normalize sangre ba koi kok te changba ya de ne kangbu na su har kan ni changba ya de se han khang da bro lan taw se khang da bro kai ngang su tai ba ni kok te accept to bo kangbu ne ba masana ya zare ba changba ya de is question to bo gi mahut kai do bo gi changba ya roi do no magi security ki kari gi sensitive we be changba ya de hai bo gi pot amal lai adu bo aina han se khudam mo ina pagak chau I khai de changge hai du de aina yamna responsible oina security person ra noi aingon da cover piu noi ge check tau minute manga khakta ngai kathen yenge ai mang da lai re se ai gi su kendra manung ni changge hai psychological barrier ma lai do ina thugai ge ko thugai bam chang hai jari isai kok si da chang ma ya de ne lai si kai da wu gi no ba khoi lo na pi bra akhun dum yara lai si kari gi no adu law and order problem thola ka da security lai ba mafam da aina sang hai do ai churan chapur sang hai ru na te ai torbung bangla changge hai ru na te torbung gobinpur changge hai ru na te chumhan jalo piro ko torbung bazar changge hai ru na te ba pagak chau ikhai ki makha le kai gi kathel hu jina kangbai bazar su kong lo jaga du ni mang da tai du adu khata changge no na su secure to ro area ne du di adu da changge hai ba da yar tu sa kari gi no name sin main hang MP mana magi kendra manung da yeng ba changjan ge da yad se India history da thokra rise to amaga su karamba ground da kari context thokri no haibunga akhoi siga manabra haibum su koi hangmam thoe sidai sida kangbu mana maitai gi lam na te adu di outer manipur ne ga district revenue district police station gi jurisdiction loina mag bishnupur gi makha da leiba pot ne ba ina changi hairu provocative oina law and order thoka da bagi a manung da sanga security problem thoka da bune na ina khanba adu da changi haiba na te ba hi security wa pot tu katang changi hai de yarakri ba nungi oibo wafmsing asai hai je ne ba we have normalized and legitimized this division of Manipur based on communal politics state na madai de support option baga chap manare civilian changadi khudong chini na civilian chalanda bana te ba atopa community di changhal le ba official atopa MP ka su sat khreba gari to ga gi momang hari sahi ani ji manung da journalist ka am su changi ba communal basis ta changba ya de na thinga ise kari gi no sineba adu su ai hai sini kitang law and order problem thoka da ba churan champur mai ai du sangu ge hairu bunati aduna ngasai gi hairi ba political communally founded oi ba communal gi basis ta tawri ba division che legitimize to ba pot ma do khoi gi miang gi da su aina sum u da khoi na masin normalize tok sangre khoi ya san gre ba khoi na loina ma aduna kangbu omna lan tawe khang da bra kai na karim ka thai na ngang ku theng nei ko moi du na hai na ka no tai ni uri di nung gyo we wan thuk ne ngang ai do kari no moi masana ya zari ne chi akoi changba ya da ma phom ni ke dok chang no MP du kai na politicize to ge to rais era akoi gi MP no to ju chumi illegal oiwa wane do manu am responsible in ata na changa ga problem thok do jaga su na te matit meter khadu changa ga kathen du yenga di ngati se hai bo mafam je kana na sima mano de irang tawring da to the best of my memory 9 Assam rifle gi leiramba moi ge unit tu na numit da khajal number poto moi no hojik law thokos na te official document da leibus na te very keto khinjalaga numit da gi changba ya de na jangal lam do khoina naturalize sok sangare normalize sok sangare legitimize option grebes adu ga sidai ja shanti hanjal le hari kadai de gi hanjal le no buffer zone le te du kamaina hari no thamoi singmam change hai gi na hai ro dana there is a buffer zone and we request our honorable MP not to enter because you are a maitai hai gi gan officially hai bi usinai na adu sumai hai wi aroi India gi constitution ma ka da hai ro ya wan te MP mabu magi
community ki identity ki yumfam da chang ya ya den thing ai ji karam ba India ki law da yaw ge adu si amna reckless oiba mawong da provoke tawna ba ai torung bangla changge ai waikhurok changge churan champur changge hairu bu na te no already secure taw le ba si mapam si ki si yeng ne khaji khaji changba ya bu di hawba mam thu ai na sum koi gi fossilized taw type the car ga thama ya de na koi na suksang chang da le de ba si masi politics amane ba lo na ya ba thabong na te aduna akhoi Manipur miyam na khanga da base India ki constitution su yabna tab the communal ideology the base aroga tauba adu su military unit amna kharam badu bu legally notify tawu su na tab du changba ya de ta ga yamna lu ba se akhoi na law amasung political science thengna bam lei state of exception in law chatna ba na tab decision da chatba law na yage yaw chaw khoi na decide taw ri yare ha bai tai decisionism ko no law na ma haige hayo hairo to aina decide to jin chat kadam ne chat to do kana gu ma sarkar amane ta decide to chat ado yam ngai di protocol dagi kari dagi yem the member of parliament I see officers amana yengai ba mi eng moina tawrei bo order se karai de no sin han thoi du moi gi commanding officer dai hai yam respectfully ko highly responsible people ngakni they are handling sensitive issues on the ground. These officers must be respected. So with that due respect, I called him up and said that I want to visit this barely few meters away from me. You provide me the security concern level. Inform Taurin. Otherwise, I in a political hangama tawdok tawedi I chawjan gen I guide the thousand banda moi irang to oidro. Adim the migi officers in the disrespect of woman doing it. So responsibly, I told the inspector also the OC that I chang evo moi dong tahayona. As a responsible member of parliament and a law-abiding citizen, I've duly informed the concerned officers, law enforcing agencies that I am a member of parliament. I want to enter this place, which is barely this. I am not asking to stay there and create problems. I said, I'll come with my escort party. I am not bringing anybody else. I want to check that market. I was not asking for entering all the way to Torbung Bazaar or Torbung Gobinpur or Torbung Bangla or Waikuro, which is deeper inside. It's there a few meters away and it is a fully secure place. Other than when secure gadi, you have said that you have collected all the weapons and sanitized the area. I don't know who's power. That means kadai the no sanitize Saudriba. MP Bimol the Maitaian and the Kutharaka is Kanano. Mafam the Sangurakanda. No kulai Kongole, no sanitize Sauria, is it Taudi Haita in a tragedy, Moina Duergadi. Nangi security concern Hairagadi, even in Makalai Kai Katil, Pagakso Kai Makalai Katil, the Nangi security later. That means you have not sanitized the area, you have not collected the weapons, recovered the weapons, and neutralized and sanitized that area of the criminal elements in that area. Adu native a psychological game. Maitai ni changaloi haine. China adu ka karami baduna khana karami nong ti yeng bio. Ai hai jai ma'am journalist ngak tani TV. Assam Rifle unit am le mani if my memory serves me well 9 Assam Rifle ke no le mani bu jaga do. Irang thokan da. Moina numitu de irang thok ka khazal lam mani. Adai matung na adai de he community holder haida bu de ye lom chang ibo kundu de ni yung mai thadu ami. I think 2-3 days adai da adai wa thona green ba army lai na unit atu atram nam kamaina adu ta na laga on the spot of the moment thabna ta the numini hum ka na mai tha ge no ka say if you akoi ningsang bio ba say any or so adai the khajal amba potu da numitu da tang hu adai da kha gi bu na hu jik na ma do naturalize and normalize or ga border ki type ta khar ga thami do kari gi no sin si akoi miam punam mo na akoi gi psychology da ma say akoi yavam thokte. Please do not normalize and legitimize these illegal, unconstitutional, imaginary line based on communal identity. It is nothing you are supporting communal forces which want to destroy Manipur and divide Manipur on the basis of communal ideologies and communal identities. And I, as a member of parliament of a secular republic, as a member of parliament representing this place,
is on my constituency is unacceptable. Not only is sad, a saddening event, but it is unacceptable. And this will not be the last time that I will be requesting the authorities to allow me to enter that place and check. And I'm repeating it. I'm only asking for checking that Pagakjau Ikai Maka Laikai Katel, which is also called Gangbai Bazaar now. And that was not the last time. I am saying it that we need to have a clarity about this. State security forces and legitimate forces sina must encourage the woman talking. Sab manana phuba lagi cases ying bio. I went to the sport. Why did I go? I want to check it. Psychological barrier am tu gai bam chang ne ba hoi ko. Sport te chalurin ye. Adu the canal am like canal dugi chinglom thang ba saruk the 300 meters ba farmers in the thabak to wa yai high. Officially, it was granted by officials. Disina tokumal. Canal dugi chinglom thangbagi 300 pau the shuba yai haiba mapam du the shuba nataba. Canal dugi som nakan side the thangba. Adu the shuba adu ka manak the su security ki posam zulaiba. Barely few meters the kasala kanan no mai kapai no kadon de changa kapai no maning de changa na kapai no kamai chakai no ko de going to mean lesson na grave. Forensic evidence laibra. Nongway marugi tahori ma'am do karam nongway makal no Canada belong tawi. Adu the lady ba post to na kamay na sang go uhog na bigi accountability malay tabi da ko siya. So pang lesson giba nga si su MP na changa me na kangbo na sida ning man sida jasu no sida ning dab na kara u ay na tawri ba ko na sangmam thoy man changin nin chumme khan su le rong ani. Ako sum tumin lesson laga di kadai da gi la ka do lusin. Social media da ngang ko yaroy. Ay isama displaced person lagi ba mapun kuri uta yawon. Bharatiya Janata Party committee kuri makna. Mai kai da district ki presence singa awa batar ba sinda. Pibam to ko matin ay ko best level da sarkar na piba ki matakta. Bharatiya Janata Party na Assam, Tripura, tongan na sarkar party state sindagi cheng sak na chingba phizon na chingba laura kala koi tata kaura kala ay ko na pang ba yawa ay ko party side ay ko pang ko ay Aramba political party na thabak togi hai debate kar na activities or slide ka throga competition tausi hai na ai Indian National Congress ma ye challenge ba party kuri ma kai na si challenge to debe